नागालेण्डनि डिमापुरा जोंनि बर'नि गोजाम मोनसे बायखोन्दा नोगोर आरो बे नोगोराव थानाय आथिखालाव जा मेस कछारी बर'फोर दङ बिथांमोननि मेस कछारी पाब्लिक अर्गेनाइजेशन नागालेण्डनि बानजायनायाव आरो नागालेण्ड टुरिजम डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबजों बिथांमोना आइसागि फोरबो जायखौ जोङो बर'फोरा मागो दमासि फोरबो होनो बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों आरो देग्लायबो बिथांमोना डिमापुरनि कुसियाबिलाव सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौबो सासे माननि आलासि महरै लिंहरदों आरो बे समाव नागालेण्डनि रिअ MLA आरो जाखानि हाकाल' बिथांमोना MLA सानै बिथांमोना बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोना बाहागो लानानै जोंनि बे मेस कछारी बा कछारीनि बे फोरबोखौ बा नागालेण्डआव नागा सरकारा नागा गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ बोरै अनसायो बा मदद खालामनो हाबाफारि लादों आरो बे आइसागि फोरबोजों लोगोसे बिथांमोना बेखौ मिनि हर्नबिल फेस्टिभेल हिसाबैबो मानगोनां नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रि पिय'रिअ बिथाङा फोरमायदों होननानै बिथांमोना बुंदों आं मिजिंथिदों बिथांमोना मेस टाइटेल लिरोबाबो बे नागालेण्डआव जिहेतु बर'फोरा मेस हिसाबै रेकगनाइज बिथांमोना बर'नि गाननाय जोमना गाननानै बागुरुम्बा रनसुन्द्रि गुबुन गुबुन मोसादों नागा हान्जानि मोसागिरि बिथांमोनाबो मोसाफैदों आं बेयाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों आं सानो दानि जोलैया बे डिमापुराव रायजो जादोंब्लाबो बेनि बर'फोरा बेहाय बाङायल' जालांदोंब्लाबो बिथांमोना गावनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो बिथांमोना जांख्रिखांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो इयुनावबो बे आइसागि फोरबो एबा मागो दमासि फोरबोआ खुंबाय थाथों बिथांमोना बेनि गेजेरजों डिमापुरनि बर' रायजो राजाफोरा गावनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बा जौगाहोबोनायाव बेयो गोबां मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो। Firstly, happy Aisaki to all my Mech Kachari brothers and sisters. Itu mini hornbill government of Nagaland to mini hornbill kurigena ami khan la Kachari la festival honor kurigena itu government barbi support kuri ase. Itu ami la constituency te kuri ase. Kacharis are very special to me. Ami khan la minority community ase. Hoile bi ami khan kinika ami khan naga khan age ja nisna ta khan laga hath dhuri kena age jabole ami khan koshish kuri ase. They are also being very forthcoming and I'm really happy to be part of this festival and celebrate with our brothers and sisters. आइगना खुशी पाए है कल्चरल प्रोग्राम काम भी बालपरा ऑर्गेनाइज करना तो एग्जिबिट करे है एंड बेसी खुशी पाए ताकन लगा अरेंजमेंट ताकन लगा डांसेस और प्रिपरेशन अरेंजमेंट और टर्न आउट भी भाला है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज ऑल्सो हमारा स्टेट गवर्नमेंट लगा प्रोग्राम हिसाब से करी है I thank the organizing committee and the members of the Kachari community. Very much এই সময় দিয়াৰ কাৰণে আমি কাছাৰী ট্ৰাভেল কাউন্সিল নাগালেণ্ড মানে বছৰে আমি এইটো আইসাগি ফেষ্টিভেল কৰোঁ সদায় মানে 13 জানুৱাৰীতে আমাৰ এইটো ফেষ্টিভেল হয় কিন্তু নাগালেণ্ডত আমাৰ যেনেকা দুইটা কছাৰী মিলি পেলাই দুইটা সাব ট্ৰাইব মিলি পেলাই কাছাৰী ট্ৰাইবেল কাউন্সিল বুলি কয় এইটো হৈছে মেচ কছাৰীতে আমাৰ বড়ো লালুং ৰাভা কিমান আছে চব আহি যায় তাৰপিছতে ডিমাচা কাছাৰী আছে তো সিহঁতে 27 জানুৱাৰীতে কৰে আৰু আমি 13 জানুৱাৰী আৰু আমি গভৰ্নমেণ্ট অফ নাগালেণ্ডক বহুত ধন্যবাদ সিহঁতে আমাক এই আইসাগি ফেষ্টিভেলটো মিনি হৰ্নবিল ফেষ্টিভেলতে অবজাৰ্ভ কৰিব দিয়াৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চো দিছে আৰু আমাৰ এই আইসাগি ফেষ্টিভেলটো নাগালেণ্ডৰ ফেষ্টিভ কেলেণ্ডাৰ তে মানে 13 জানুৱাৰীটো আইসাগি ফেষ্টিভেল বুলি জনাই দিছে এইটো কাৰণে নাগালেণ্ড গভৰ্নমেণ্টক ধন্যবাদ। এইটো কিমান সাল হৈছে এইটো সেলিব্ৰেট কৰি থাকাটো এইটো সেলিব্ৰেট কৰাটো এইটো বেছি বছৰ হৈছে মোৰ দেন 25 ইয়াৰ্ছ হৈছে এইটো আগেৰ পৰা হৈ থাকে কিন্তু এজ এ হৰ্নবিল এজ এ মিনি হৰ্নবিল এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছোঁ আমি আজিলা প্ৰগ্ৰাম দেখোন কোন
আজি লগা প্ৰগ্ৰামতে আমাৰ জালেৰিঅ এডভাইজাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড আৰু মেডাম হেকানি জাখালু কেনছে তাইও মানে আমাৰ ডিমাপুৰ 3ৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট আমাৰ কিবা হয় আমাৰ MLA প্লাছ এডভাইজাৰ চেৰিকালচাৰ 3 কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ মানে আমাৰ মা আৰু তাকো বহুত ধন্যবাদ সিহঁতে আজি আহি পেলাই জালেৰিঅ আহিছে হেকানি কেনছে আহিছে আৰু আমি অনুৰোধ কৰি পেলাই আমাৰ কাৰ্বি কাউন্সিল পৰা মিষ্টাৰ প্ৰদীপ চৰকাৰীক তাক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ সি আহিছে আহি পেলাই আমাক বহুত ভাল কৰি কিনে আমাৰ মানুহৰ মাজত আমাৰ মানুহক মানে জনাই দিছে বহুত কিচিমৰ মানে পুৰণা নীতি নিয়মবোৰ সেইটো কাৰণে তাকো আমি প্ৰদীপ চৰকাৰীক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ